Rao amohela ho Tseba Ka Morero. Sethala sena ke seo sona re qoqang ditaba tsohle tsa tshebetso ya morero wa metsi a dihlaba tsa Lesotho. Re tla qoqa ditaba tsena ka mekgwa e mmedi. Re tla tlisa melaetsa e hlahang ka hara morero e hlokwang ke setjhaba. Re tla boela hape re dumella setjhaba hore ka dipotso, ditataiso le dikgothaletso re tle re thehe sehloho seo re tla se qoqa. Ka mantswe a mang re tla sebetsa le lona haholo hore le tle le re fe dipotso tsa lona hore na le batla ho tseba eng ka morero. Diqholotso tseo le di fumaneng mona morerong ke difeng? Dipelaelo, mafosisa e ka sena le ditabatabelo tsa rona ke difeng? Re tla etsa bonnete ba hore ditaba tseo kaofela di a hlahella mme re qoqa mmoho le lona. Ha re tsamayeng leeto lena mmoho ho tseba ka morero wa metsi a dihlaba tsa Lesotho. Mohiro amohele hape kgaolong ena ya Tseba Ka Morero. Tseba Ka Morero ke podcast ya rona e re asang marangrang a morero wa metsi a dihlaba tsa Lesotho ho Facebook le ho YouTube. Ka jeno lena re tlo bua ka taba ya bohlokwa ya tshebetso e tloetswa e nkang nakwana e teletsana ya tukiso e ka stana le ntlafatso ya setsi sa phehlo ya motlakase sane se Muela e ka stana le ditonoro tse o fetisetsang metsi Afrika Borwa le tse a fetisetsang hona mo stationeng sa phehlo ya motlakase ho fehla hona motlakase. Hore re tle re qoqa ditaba tsena re tle re di manolle hantle, re bitsitse setsebi ditabeng tseno e leng Ntate Rentseng Molapo. Wa tseba wena mmohiri le ana ra bua le yena nakong e fetileng ke mookamedi a moholo wa lefapha lona leno la ntlafatso e ka sana le ditukiso tsa di emahale le mesebetsi ena ya morero ka boyona, mme yena o tla manolla he ka bophara ditaba tseno. Ntate Mola, jwale ka ha ke la ka hlalosa sethato ke re batla hore o ko tlo re manollela hantle tshebetso ena e tloetswa le hore na e etsahala neng, dikateng tsa yona ke difeng, e bule mohlomong e bolelang ka bophara ho naha ya Lesotho le basebedisi ba metsi ka sana le basebedisi ba ona motlakase. Ke a le wanda Hlongwa hore ke tlotla ke dula sethaleng sena sa hao ke tlo hlalosa taba tsena ka botlalo. Taba tsena tsa ho etsa ditukiso ka hara morero wa metsi a dihlaba di-tunneleng le setsing sa phehlo ya motlakase sa Muela re di rerile selemong sa 2019. Ka 2019 haeba o tla hopola re ile ra ba le ho emisa wa phehlo ya motlakase le tsamaiso ya metsi dikgwedi tse tharo ho tloha ka kgwedi ya September ho ya kgweding ya November. Ka nako eno ka 2019 re le ra ntsha metsi di-tunneleng ga kena ka hare ho di-tunnel ga sheba hore na boemo ba di-tunnel bo ntse bo ya jwang. Mohlomong hore ke tle ke qaqise e tsebe ho tlolwa taba ena, tsamaiso ya bona ya ho bona hore metjhini le di-tunnel di ntse di sebetsa ka katleho le hore di ne di sebeletse setjhaba nako e telele di a emiswa ebe re kena ka mono ka di-tunneleng. Nakong e bang re etsa mosebetsi ono ka mora nako e kgutshwanyane ya di-tunnel re tlameha ho nka dilemo tse 5 pele re ka ra ntsha metsi. So ne re ile pele ho 2019 ne re ile ra ntsha metsi ka mono ka di-tunneleng ka 2012. Ga etsa mosebetsi ono wa hore o sheba hore na boemo ba di-tunnel bo ntse bo ya jwang. Ka 2019 he re le ra boela ga lo sheba hape jwalo ka executive wa bona hore ho tloha 2012 ho ya ho 2019 e se le ho feta dilemonyana tse 5 Se di kana tsa ba supa mme itse ha re se re kene ka mono ka di-tunneleng ke boele ke ho tlolle hape tunnel tsa bona di pedi ha o tloa katse ho ya Muela di a botswa habedi ka hore karolo e nngwe e tloa katse ya Muela re bitsa transfer tunnel hobane re transfer ka metsi re a tlosa sebakeng se itseng ga isa sebakeng se itseng. We call that transfer.
karolo ya bobedi ke ha o qeta ho fehla motlakase setsing sa phehlo ya motlakase Muela metsi ana a kena ka hara letamo la Muela jwale ho tloha mono a sa ya ho la Afrika Borwa re a deliver re a isa ho la Afrika Borwa ha re sa transfer se re a deliver jwale re a isa ho la Afrika Borwa so tunnel tsena di le pedi jwalo ho na le dibaka tseo tunnel ha entse tsamaya ka tlasa lefatshe ho na le dibaka tse ding tseo boemo ba lefatshe ka hodimo ho tunnel bo le monyenyane mme ha bo le bonyenyane jwalo ha tunnel e ne ka sebetsa ile jwalo bo ne ka nna ba kotsi mono mo ho leng jwalo ho entse hore tunnel eno e etswe ka tshepe lo la ho khomela lo se ba ho tshwatla sa nene o ske ba tshwatla tunnel yane ka mane ka fatshe ske ba tshwatla e tshireletswe ke tshepe jwale transfer tunnel e na le mo re kenang le teng hape ha re lo kena ka hara tunnel le hona mono mo re kenang le teng e entswe ka tshepe hore hobane jwale ke sebakeng seo o qalang ho kena ka hara tunnel ke mo tla bo sebetsa hangata o etsa hore e tle ska ba ya utlwa bohloko ka mora nako e telele le hona mono e entswe ka tshepe so dibaka tseo transfer tunnel e nang le mo ho leng ho nyenyane hore e etswe ka tshepe ke sebakeng sa pelaneng ha e tshelano ka ya pelaneng e entswe ka tshepe mono ha e fihla sebakeng sa Muela pele e theohela ka metjhining e entswe ka tshepe mono ha e theoha one ile wa theoha sebaka sa ntho ka 100 meters le mono e entswe ka tshepe mono ke mo ho bitswang penstock ya metjhini e fehlang metsi tsipien yolo ka executive e tshireletswe ka pente ka mokgo o bobebe ka mokgwa pente hore haeba ho so ho ka ba etsahala hore metsi a hohle tsipien e tle ska senyeha ho entswe ka pente mono jwale delivery tunnel le yona e ntse na le dibaka tse jwalo hololo majane mhokare le kamane ka ho la Afrika Borwa ena le dibaka tseno tse nyanya tseo boemo ba mobu ka hodima tunnel bo le monyanyana mme e entswe ka tshepe ke mo re tlamehang hore o kena mono re lokise taba tsena tsa hore pente e itse ha re sheba ka 2019 ga bona e se sa tshireletsa tshepe ena ka mogobwe re ka rareng tunnel e tlabentse tshireletsi ena go etelele mosebetsi wa rona jwalo ka ha o hlalositse ntate hore ke karabella hore re bone hore di metjhini le di-tunnel tlameha di ne di sebetse nako e telele kona o mosebetsi ono wa rona so ka 2019 ha re kene ka mono re la ga bona hore re tlameha re kgutlele go lokisa boemo bono ke yona mosebetsi o re tlotla go etsa dikgweding tsena tse tshiletseng tse se di boletswe go tloa ka kgwedi ya Mphalane ho isla ho yane ya March ka le mosetla se hlahlamang sena se re leng ho sona e re go dikgwedi tse tshiletseng kaofela na le molapo re utlwa taba e ho etsahala jwang he ka re tle re qala ka motlakase hobane o bontshitse hore o na le mekgahlelo e mmedi ya tshebetso ke taba ya phehlo ya motlakase ke yona phetiso ya metsi re tle re qala ka motlakase ho tlo etsahala bang ka motlakase ka nako eno eo re tla be re kena ka di-tunneleng re tla tlameha re emise ho fetisa metsi ho tsamaiso ya metsi tla tlameha e eme re ntshe metsi ka di-tunneleng jwale o bolela hore le mafehlwane a tsamaiswang ke metsi a tlo ema le ona ha a no fehla motlakase mme re le ba morero re le tlhanna ga etsa ditukiso tloa gale ga bua le bana ba fam ba Sotho motlakase e leng ba LEC gore ba tsebe hore ha re fitla kgweding eno ya October le mong sena ho isa March 2025 re tla be re sa fihle motlakase mme ba sentse ba etsa ditukiso tsa ho bona hore motlakase o tla o ba teng hara naha e le hore Basotho le bophelo ba Basotho bo seke ba utlwa bohloko ya ntate ka mokgwa taba di leng ka teng ha re ye ho
ho metsi ba wa Basotho kutlwisiso ya bona ke hore re se re ba rutile jwale ka dithala tse kang tsena le dipalo tseo re di bale le tseo ba ipolelang tsona marangrang a rona mo hore ho na le ntho e bitswang di royalty eo mohlomong tjantjello ya bona e bang hona mono hang ha re tla la bua ka taba e ho tlo etsahala jwang ka metsi a yang Afrika Borwa ho tla etsahala jwang ka so hokelo sona se re so hokelang tabeng tsa metsi sa di royalty re le ba morero hape ho ya tabeng tseno re entse tukiso ya hore kgweding tsena tse qalang tse robong tsa selemo re fetise metsi a mangatanyana ho feta ka mokgwa re tlwaelehileng hore re fetise metsi e le hobane le ba Afrika Borwa le bona ha re kwetse tjena ba tlotla ba utlwa bohloko ka taba ya metsi a ta haella ke so go tlo fetisa metsinyana a mangatanyana ho feta a tlwaelehileng mme ha re fetisa metsi a mangatanyana a tlwaelehileng ho bolela hore di royalties di tla ba teng nakong eno re fetisa metsi mme di tla ba ngatanyana ho feta setlwaedi kgweding tsena tse robong tse qalang ka kgwedi tsane tse tsheletseng ho tla bo sena di royalties tsa metsi mohlomong e ka nna ba ke taba e tla be ntse e tjhabisa taba ya hore na di-calculations tsa di-royalties di sebetswa jwang. Di-calculations tsa di-royalties di na le mekgahlelo e meraro ho na le ho bitswang fixed royalties mme eno ha e shebe hore na metsi o fetile a makae. It's fixed ke tjhelete e fanwang kapa e patalwang ke Afrika Borwa ho Lesotho kgwedi le kgwedi for dikgwedi tsena tlareng for dilemo tsena tse 50 tsa morero wa metsi a dihlaba tseo dumellaneng ka tsona 50 years ho na le that fixed component. Ya bobedi ke e bitswang variable royalty e ipapise le hore na metsi a fetisitsweng a makae. So ka mantswe a mang ka hobane re tlo fetisa metsi a mangata ho bolela hore royalties ka nako ena ya dikgwedi tse robong e tla ba tjheletenyana e ngatanyana fela e ntse sa lekane le eno re tla be re thotse ha re fetise metsi a selemo kaofela hore re fetisa metsi a mangata dikgweding tse robong tse qalang ho feta setlwaedi fela ha ho bolele hore re tla be re fetise metsi a lekanang le a selemo re tla be ntse re le ka tlase ka mantswe a mang o tlo ba le ketareng le karolonyana ya di-royalties e sa tlo lefuwa e ne tlwaelehile hore e tla nne e tla be le teng ke tla bolela hore hape ho na le variable royalty e bitswang e ipapisitseng le metsi fela jwale yona e bitswa ya O&M di pedi di ipapise le metsi e nngwe ke ya motlakase e nngwe ke ya O&M tsena ha di le pedi tjena ha di tlotla di patalwa nakong eno re sa fetise metsi hobane o tla bo sena metsi a feta so o tla patalwa component ena ya fixed royalties empa ha re qetile mosebetsi ona rona ka mora kgwedi tse tharo so tse tsheletseng tshwarelenda ka mora dikgwedi tse tsheletseng re tlo boela re fetisa metsi a mangata jwale hape a o re lekang hore re fetise ane a ileng e rileng a hlola ho fetisa a dikgwedi tse tharo tsa selemo tsena sa 2024 ha ke mane re tla ka October re sa fetise metsi so kgwedi ya October le November le December metsi ano a teng re tla leka ho fetisa ka mora outage ebe jwale a etsetsa Lesotho di-royalties ya kere hape hona kgweding tseno tseo tla be re qalella hape ka mora outage re tla be re fetisa metsi a mangata ho covera kgwedi tsa January, February le March so di-royalties ka lehlohonolo tsona ke taba fela ya hore ha di tlo patalwa ka nako ena ya October, November, December, January, February, March hobane metsi a taba sa fetiswe fela di tla nne ho etsahala hore ebe tse ding di patetswe hona tjenana tse ding di tla patalwa ka mora outage motlakaseng
bohloko ke hore motlakase ha o kgone haholo ha naha e sebedisa motlakase o mongata ha o kgone ho ka o bukeletsa kae wa o generator o bukeletsa kae ha ra jena ha o generator re tlo o sebedisa ka nako eno ya outage re tla be re sena motlakase o fehlwang Muela ho hang o tla bo o hlaha ka ntle jwalo ka ke hlalositse ba LEC ba tla etsa mawala hore ba fumane motlakase ho tswa either Africa Borwa kapa Mozambique yanda go khutletse morao hanyane fela ntate Mola ho ba ratang dipalo tahlehelo yana re bileng ka naheng ho ba ratang dipalo re ka re ke percent e kae e re reng on the 100 re tla fihlela fela taba ha re etsa ka dipalo go tlo fitisa metsi a etsang 700 million cubic meters ka dikgwedi tsena tse go bontsa tse qalang selemo normally re fitisa 780 million cubic meters so wa bona hore re entse ntho ka 10% 10 to 11% ya se go sa tlo se fumana ya se o re sa tlo ho se fumana le mong sena me re lebelle le hore ka selemo ha eba di kgakanya tsa tjhelete di re palo ya 100% ke itseng palo eo e tla lahlehelwa ke 10% ya yona we can safely say that yes okay ha re hatele pele ntate he jwale o bontshitse tje mona ho metsi hore na re tla leka hore re thuse boima ba tla tliswa ke tshebetso ena hodima taba ena ya petiso ena motlakaseng o bontshitse hore ha hona se ka etswa ka nnete ha hona ntho ka etsang re le ba morero hore re leke hore re etse hore ka nako eno e bang re lahletswe ebe mohlomong hona le mokgwa wa hore re ka etsa letho ntate ha re phethele ka tsela ena ntate Mola o ko re hlalosetse hanyanyana fela hona tshebetso ena jwale hobane o buile ka ditonoro hore hantle seba dibaka tse o batlang ho di hlasela haholo ke tsena mo tonoro e ahuweng haholo ka tshepe mola motlakaseng ho hlile ho tlo etsahala ke ho fe nna le hloma mohlomong le babui ba hao ha ebe le ya hopola hantle hore le ha etsahalang ka le mosang sa 2022 ha motjhino o kapa lefehlo le la Muela le emisa ho fehla le ne le bohloko re la be se re potlaka re etsa mosebetsi wa ho le lokisa mme le yona e nentse le boikemisetso ba rona ba ho sebetsana le taba eno pele lefehlo le ka la ema empa fela ile be se le ema ka taba tsa tshwanyetso ho ya ka di ngolo tsa rona tse re laolang hore na re sebetse jwang metjhini e tlameha hore metjhini ena e fehlang e tlameha hore ka mora dilemo tse ding le tse ding tse 10 re emise re iqhaqholle ka botlalo ho batho ba tsebang ho tshwana le ha o etsa overhaul an engine ya koloi batho ba bata mohlomong batla o disa ke tsolwa o hle wa iqhaqholla o lo kena ka hare ka mono o ntsha ba dubuana ka mono kaofela ebe wa sheba hona boemo ba motjhini ke bofeng mo e bang hona le ntho e nngwe e bonahalang e se boemong bo nepaetseng hore e sebetse for dilemo tse ding tse 10 hape wa e lokisa taba eno so re le ra etsa jwalo inspection and refurbishment ya unit number 1 ka ho tloha ka 2022 ne re lebelletse hore tanga nako e kgutshwane empa ila re nka nako e telele se re qetile inspection and refurbishment ya unit number 3 now beke tlanyena ke tla re etsa inspection and refurbishment ya unit number 3 so ka mora mesebetsi ena ya inspection and refurbishment re lebelletse hore metjhini ena e tla sebetsa dilemo tse ding tse 10 e sena bothata empa hodima hono hona le dinthonyana tse ding tse re tlamehang hore ne re di etse le tsona jwalo ka nka boela ka etsa mohlala wa koloi hape ha o e lokisa engineering ka nako e nngwe o e lokisa le dishopong kapa le mabiding kapa le dinthong tse ding
le metjhineng ho jwalo ho ntsona le dikarolonyana tse ding tse seng engine kapa tse seng chassis tse nyanyana tse ntso hloka ho lokisa le metjhineng mona re na le ho bitsang process controllers so re tlameha hore tsona re ntshe tsa kgale re kenye tse ntjha tsona mohlomong engineering o ntsha di-spark plugs batho ba tsebang wa dintsha o kenya tse ntjha e le hobane dintho tseno tse kereng ke di-process controllers tsa kgale se di sena di-spare parts so tlameha hore o kenye tse ntjha hobane ya tseba technology ntse ya pele ha re ntse re ya pele ka bophelo so the process controllers upgrade tsena re qeta ho etsa ya unit number 3 ha ne re etsa inspection and refurbishment re tota re etsa ya unit number 2 hona jenana ka February ho fihlella ka April ebe re tla re khutlela ku unit number 1 ka nako ya outage go lo etsa processes controllers upgrade leading ile hore ba le metjhini ena e tla run smoothly for the next 10 years without any big problems shinademola go utlwa ka re batla re di aka re le ditse ke gona motho sa ka jela party fela ka taba ya hore hona le ditaba tse eng di hlae mona tsa hore ka lebaka la nako eo Muela a hueng ka yona hona le ntho e bitswang lifespan ho tlwaetse hore ha ho ntse ho qoqwa fela mona hore setsi seno se tla kgathallwa ke pere ka nako e itseng ebe a se sa tswela pele mohlomong re ba botsetse ba buhi bana ba eso gona taba eo na ile ka ema ya bataba ke lifespan ke a kgona mohlomong ba kana go nngwe hlaloswa ka mogo e bebofaditswe lifespan ya Muela hydropower plant e feta dilemo tse lekgolo lifespan hobane ntho e etsang ke hore motjhini o no jwalo ka executive kere motjhini o tla sala o ntso o kere ha o etsa inspection and refurbishment o ntso etsa hore o fihla mane dilemong tse lekgolo le ho feta ka mantswe a mang the machinery itself, the machine, the unit itself, has got more than 100 years lifespan. But the components, the process controller upgrade, the lifespan is but you ka execute kere o tlameha ho be le phapang eno e tswanya ho bona le tse ding tse o lifespan into the component tse lifespan ya tsona e leng nyanyana tse ho hlana tse jana di ya fe zona di ka fela but highly hydropower plant itself is going to last forever and that for generations mohlomong dilemo tse makgolo a mabedi ka profeta di ntse di rana yolo ka kana ka etsa mehlala ha o ya dinaheng tse ding tse se di na le nako ya le dina le metjhini ya hydropower o fumana hore ona le metjhini ena le 100 years and beyond shinademola ke bilela ha re ya ka re ditse hakalo re batla re fana ka tshwantsho sa se tla etsahala me ba heso le tlanele tswela pele hore botsa marangrang mono ho YouTube lo Facebook ha e ka ya ba hona le ditaba tse ding tse re sa di fihlelang la temolapo ka jeno tswelang pele di comments mono ho tswela pele ho botsa diputso tseno mama tia butsu ya morero wa metsi a dihlaba tsa Lesotho ofising ya heso ya PR tswelang pele hore botsa le mo re ka la re ngollang teng le ho tla ofising mono ho tla fumana dikhakisetso ka ditaba tsena re dula re le teng ho fihlela re kopana hape kgaolong e latelang ya Tseba Ka Morero madume ke a le wonta te hlomo